Yes, MadeBeats turakwakiriye mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Nubwa mbere nje hano nahakunze deja. So thank you so much. Mu mwanya baraguha n'akaboga k'i Burundi ukagiyeho. Akaboga like umukeke. Nice. I can't wait, man. I can fish, right? Yeah. Yeah, man. I'm so happy. Yeah. Muje mu giteramo cha Bruce Melodie, bimeze gute bipanze gute nkamwebwe mwaje nk'abanjine Edison bipanze gute uwo munsi? So tuje gutegura igitaramo cya Bruce Melodie. Niyo mpamvu tuje mbere kugira tube turi kuri terrain, turebe venue, ibintu byose bisabwa, abandi bahanzi b'abarundi bazakorana nawe, like tuje gutegura ibintu byose. Niyo mpamvu twaje mbere na manager wacu mukuru coach Gaya. So tugiye gutegura ibintu byose neza. Mu minsi mike iri imbere baramenya aho bizabera, amatariki, amafaranga yo kwinjira. So ni shows ebyiri, imwe y'aba VIP nindi y'abatari yumvamo ko ari aba VIP cyane. Ariko nabo bagomba kuba aba VIP. Yes. Azoba ari live music. Izaba ari live. Tuzaza n'abacuranzi bavuye i Kigali. Yeah. Muri mu bihe bidasanzwe mu Rwanda aho muri kubura ibihangange bitatu biraborohera muri no minsi gukora ibiteramo nivyo byagomeruka kugira mu Rwanda. Yeah, biragoye cyane muri iyi minsi. Rest in peace Ivan Buravan na Yanga. Ariko biragoye na Mohamed biragoye, ariko iyo bibaye ntago twacika intege ngo duhagarika akazi. Ko nabo ahantu bari baba twifuriza ko ubuzima bwakomeza ko bari ahantu heza, so tugomba kuba celebratinga, tukishimira ibyo bagezeho, nubwo kuba bagiye bamwe bagiye kare babiteye agahinda n'iki, ariko we have to keep moving on, tukagira courage kuko isi ntago ari iwacu, twese tuzagenda one day. Usanzwe uri mu producer mu gihugu cy'u Rwanda na MadeBeats, no mu Burundi abandi ba producer hari imigambi ufise yo kuzobagendera nk'aba Amiri canke ba Credo Magic? Well, dufite iminsi myinshi hano, kimwe kirenga, so mfite gahunda yo guhura n'abaproducer batandukanye, abahanzi batandukanye, tugaconnectinga, tugasharinga my ideas. Nazanye bimwe mu bikoresho byanjye ku buryo dushobora gupartager ibyo mfite nabo bakanyereka ibyo bafite, tugakora ama collaborations hagati y'abahanzi mfite i Kigali n'abari hano, like tugaconnectinga ko Burundi n'u Rwanda buriya ni kimwe. So tugomba guhuza tukaba abantu bamwe. Niba Bruce Melodie ashobora kuza hano abantu bamwishimiye, uvuga ngo Fizo nawazi i Kigali bakamwishimira Sadbi, so tugomba gukomeza ubumwe tugakorera hamwe, like nibyo bizatuma dutera imbere. Akantu gashasha mu giteramo cha Bruce Melodie muteguye nagaki? Bihora ari bishya. Bruce ahora atungura abantu, gusa tubijeje umuziki mwiza, ibintu biteguye neza bifite isuku, abantu bazamukunda cyane, bazibagirwa inshuro zose yagomba kuza akazamo ibibazo bya covid n'ibiki, so abantu bamwitegeka bizaba ari sawa cyane.